Ni Homwood TV nko twabibabwiye turi ahantu habereye igikorwa gikomeye cyo kwifuriza abana n'abantu bageze mu zabukuru umunsi mwiza wa Noel baryohewe bahimbaye byari byiza cyane turi kumwe n'undi mu cineaste n'umukinyi wa filme akina mu murwi GFS nko twababwiye ko GFS iri mu bafashije kugira ibintu bigende neza nkuko mwabibonye bagaburiye abana benshi bagaburiye n'abantu bageze mu zabukuru reka tuganire n'uyu musore w'ifresheri tumubaza araberewe tumubaze neza atubwire icyamuzanye ngaha twumve byinshi kuri we turabaramukije. Okay, nari ndabaramukije naje ngaha kugira ngo dufashe kugira ngo nyoherwe hamwe n'abana abatamakazi abatama nkuko ari umunsi wa Noel donc bishimye donc bishimye numbisanze nishimye nkuko nanjye ndi umukinyi wa GFS nkaba ndi n'umuririmvyi en plus donc kubanzi ni Wilson Jane ego muri make donc nico cankoranije ngaha ndi kumwe n'undi muryango wanje GFS donc tuko twishima hamwe donc n'abana cyo kimwe n'abatama cyangwa n'abatamakazi ego Wilson Jane Wilson yes Wilson Jane nkuko mwavyumvise n'umustari wa film akaba umusara asanzwe aririmba indirimbo so Wilson ni ya ndirimbo maze kuririmba maze kuririmba indirimbo yitwa babiri abayizi barayizi babiri hayo yitwa Juliet hariyo ngiye nsohora masana mu no misi nta ni misi mbasigaye misi mike cyane ego nkizo zirazwi cyane cyo kimwe n'izindi za good night donc mugabo ubu ngiye nsohora indirimbo yitwa Juliet niyo benshi banzi ko en plus yarose na promotion ikuye ku marada atandukanye tugaruke kuri filme gato ni ya filme maze gukina ko yaje muri GFS ndi mushasha nkuko ndi mushasha hariho intwari hari indoto izo zose ni filme zingyohera ko ndi mu mugwi ndi muri no muryango wa GFS donc ntakinye mugaha akina abavandimwe ndumva nishimye kandi ndumva yuko GFS tay imbere nanje mba nteye imbere nuko mpa ntakinye muri scene kanaka yego nikiki cyakuryoheye wabona abana bari ko baryoherwa bafungura n'abantu bageze mu zabukuru icangyoheye nuko nabona abana baryohewe cyane nkabona abana bari kubatamba umwana ariko arajya akanyama ariko arajya gaceri akanywa akabomu cyangwa agafanta byanyoheye cyane kandi byanyeretse yuko by'ukuri mu Burundi turi n'urukundo cyane gose kandi ntumira n'abantu bose donc kubo kwitwarika gufasha abantu bose basuzuguritse cyane cyane abana bamwibarabara abana abatama cyangwa abatamakazi muri ico gihe baba bigunza abona yuko atamuntu umwe yodokiye bakurikirana tugerageje tukabitaho tukababa hafi n'ukuri n'icishimo gikomeye kandi n'imigisha ku Mana bigatuma kandi dukora neza Wilson Jane tubashimire cyane gato wo kuvuza gukurikirana indirimbo zanyu zisanga indirimbo yanje muri make indirimbo zanje ziri kuri YouTube wandika Wilson Jane uko nyene donc ni y donc y ni y niko bagisoma mu Cyongereza ni y agacugira gatire hama son nyene kuya kwa fils nyene son hambwa cyo separa gacutandukanya gacandika Jane en fait ni GAN bivuye muri January donc ni Wilson Jane aho cubone ibikorwa byo wanje Julieta babiri good night n'indirimbo zanje zishobora kubaryohera hama nkakina n'impanuro zanyu komsagira ngo bashobore gutera imbere akajambo kanyuma ku bakunzi ba Homwood TV n'abakunzi basanzwe bagukurikirana kuri filme n'abasanzwe bagukurikirana muri industry ya music ndashimiye Homewood TV yampaye akana kanya kugira ngo nshobore kugaragaza donc yakari ku mutima kuryoherwa donc n'abandi bana cyo kumwe n'undi muryango abatama n'abatamakazi nkungira nshimira na GFS uko nikomeza kwitanga no gushikira nyamuryango nyene abantu nyene bigunze nongera nshimira na Sante Gidio yo nayibanyemo kuva kera kuva ndi mu Kamenge juste ndi mu Kinama umva byangiye cyane nongera nshimira n'abantu bose donc bakurikirana ibikorwa bya GFS bakurikirana n'ibikorwa byanje Wilson Jane niza yuko tutegeye kuba kubahemukira tuzobafata neza kandi ibikorwa bigiye kuza ari byiza murakoze Wilson Jane ndabashimire cyane nuko nyine ndabashimiye nkuko mwavyumvise bakozi ba Homwood TV tubandanya dukurikirana ibintu ko biriko biragenda ngaha muri Caritas mu Kinama mukamuri kumwe na Simon